I veliki pozdrav svima kraljevi moji, dobro došli na naš novi video. Gdje ste buraziri moji, jeste mi dobro, jeste li nas mene, da li radite to što radite, da li radite to što volite i nadam se da radite to. Jebi ga, zaboravio sam malo kako izgleda intro za klipove jer je koliko nismo snimali, ima jedno 9 mjeseci sigurno, možda i godinu dana, pa ono, who cares about that. Šta imamo danas na repertoaru? Na repertoaru danas imamo, ako me pratite na Instagramu, znaćete, ako me ne pratite na Instagramu, zapratite me, tu ćemo negdje staviti link, tačnije ne link, nego nick koji da zapratite. Danas na repertoaru imamo moj novi auto, tačnije nije novi auto, već kupio sam ga tamo negdje februara mjeseca, a sad je poprilično novembar, znači imam ga jedno malte ne godinu dana, pa ću vam danas reći malo više nešto o njemu. I u suštini koje su mu prednosti, koje su mu mane, šta je, kako je, tako da molim te kameramane, pređi na auto. Kao što možete vidjeti, ispred nas je još jedna Kia, jebi ga, nema više stare Kie, ako se sjećate nje sa kanala. Imaju par klipova koliko je uloženo, šta je rađeno i tako to, znači jedna kamera stvari je bilo o njoj. Pa sad ćemo malo da pređemo na nešto novije. Tačnije, ovo je Kia Proceed GT, a ako znate možda mene privatno ili s Instagrama, znate da mi je želja bila baš da kupim ovaj auto. Ovo je zapravo neka verzija, korejska verzija Golfa u nekom GTI izdanju otprilike. Znači, naime, auto je 2013. godište, tačnije napravljen je 2013. godine, prodat je u februaru 2014. Znam bukvalno cijelu istoriju auta. Proverili smo je na Car Verticalu, koji također preporučujem svima da pre nego što kupite auto, odredite Car Vertical izveštaj, nije skupo, spasit će vam dosta novca. U slučaju da je auto bio, ne daj Bože, udaren ili kraden ili je rađena manipulacija s kilometražom, uglavnom skroz nebitna stvar. Tako da, evo, sad ću vam nešto malo reći više o njemu. Ok, skroz kao primjerak i kao sve to, tačnije za svoje godine, poprilično očuvan auto. Šta njega zapravo odvaja i razdvaja od obične Kie Ceed ili Proceed ili šta već? Njega najviše odaje da je GT, jel te, sam eksterijer auta. Jer ovaj branik sa ovim LED dnevnim svetlima koji se zovu Ice Cubes kod nje, posjeduje samo ona. Znači, posjeduje samo Kia Proceed i Kia Ceed. Ceed vam je tačnije s 5 vrata, dok karavan izgleda u GT-u ne postoji. Još šta je razlikuje, da, zadnji branik, to ćemo pokazati malo kasnije kad budemo prelazili cijeli eksterijer, tačnije ne moramo odmah, hajde kameramane, kreni za mnom. Sa strane je odvaja od obične Kie, tačnije od običnog Proceeda, ovi pragovi, znači to su GT pragovi. Kao što smo rekli, pozadi zadnji branik, koji je različit dosta u ovom delu ovdje, tu se razlikuje od običnog i obična Kia, znači sa običnim, tačnije obična Proceed Kia, nema dva izduva pozadi, nego ima samo jedan. Ne znam, nemojte me držati za reč, mislim da jedino dva izduva ima u GT Line u paketu opreme, ali to zapravo i nije GT, kao što S-Line nije pravi S, da se razumemo, i M Performance nije pravi M. Dobro, kameraman će sad malo triggerovati jer vozi BMW, ali ok, who cares about that. Šalim se, dobar je on skroz, evo ga, tu se lomi po pesku da snimimo, brate, onda vam pokažemo sve. Znači, od eksterijera šta sam ja do sad to uradio, skinuli smo fabričke felne i stavili smo NK točkove sa Infiniti AG
37 kupe ili G35 kupe, tako je nešto bilo. On je pozadnji dosta širi od ovog auta, tako da shodno tome nosi šire točkove da bi rub bio popunjen. Zadnje su 9 jota, prednje su 8,5 jota. Na prednjim felnama su gume dimenzije 215-35-19, dok su pozadi 225-35-19. To je to što se tiče interijera. Dok smo na polju, pre nego što uđemo unutra, znači pre nego što uđemo u auto, pokazat ću vam ispod haube šta se nalazi i da vam malo ispričam o samom motoru auta. Jebiga, ovo sve radimo sad u one take i bukvalno nećemo ništa da sečemo, tako da izvinite na nekim lapsusima koji su se desili, koji će se naravno još desiti jer snimamo. Prvi klip posle 100 godina. Šta imamo ovde? Znači, ovdje imamo Kian motor 1.6 TGDI, znači zapravo turbo GDI. GDI je oznaka, nije dizel u pitanju, nego je gasoline direct injection, znači ima direktno ubrizgavanje goriva u motor, što znači da su same dizne koje ubrizgavaju gorivo bukvalno kod samog cilindra, tako da ako me pitate da li auto ima plin, nema plin. I jednostavno ne može plin da se stavi na njega, a tačnije ne, lažem, može da se stavi plin, ali je to dosta komplikovano, onda troši i plin i benzin, ali skroz nebitno. Znači, karakteristike ovog motora su da ima 1600 kubika turbo, znači turbo pogonjen agregat sa 150 kW ili 204 konjskih snaga. Auto ima pogon znači zapravo ceo motor pogoni lanac, nije zupčasti kaiš, što je u nekom slučaju dobro, u nekom slučaju loše. Dobro je što je zamena, tačnije ne, što je izdržljivost samog lanca dosta izdržljiviji, dosta je veća kilometraža koju možete preći s njim, dok je kod kaiša jedini benefit eto što je jeftiniji možda za servis i za tako te neke stvari, jel te. Šta drugo možemo da kažemo da je karakteristično za ovaj auto, da samo ovaj motor jedino ide u ovom modelu auta i ne možete ga naći kod bilo drugog kog modela, dok u običnim sidovima i pro sidovima i sidovima SV, tačnije karavanima, možete naći 1.0 turbo motore, možete naći 1.4 benzin, 1.6 benzin bez turba, koji su odlični motori da se razumemo. Što se tiče kvarenja i svega toga, generalno su još mladi sa još ne toliko puno kilometara, tako da je to što god jel ok stvar, bar za naše tržište kad gledamo naravno tržište polovnih automobila. Drugo, dizelski motori su također dosta ok. Da, i nisam rekao da generalno sve motore pogoni lanac. Znači i dizelske motore i benzinske motore pogoni lanac, jer i bukvalno nema ni jedan drugi ne postoji sa zupčastim kaišom. To je to što bi se ticalo motora i svega toga. Možemo pređemo sad lagano u interijer auta. Možemo? Aj kamerman. Ona nas gleda, znači nećemo ih snimati, granična policija, vidimo, šta kao oni tu sad nešto snimaju, nešto zazaj. Izvolite kamermane u interijer auta, upadni slobodno, sad ću ja s druge strane. Opa! Smo tu smo, molim kamerman da mi se namesti kako treba. Evo ovako. Što se tiče interijera samog auta, kao što možete vidjeti, ajde da zatvorim vrata, ne budem seljačina. Kao što možete vidjeti, poprilično ok interijer, za razliku od nekih drugih brendova, jel te, kad sam gledao ovaj auto, u opticama mi je bio Golf 6, Golf 7, ovaj auto, možda mi je bilo tu, ne znam, Honda Civic, ali već su to dosta bilo skuplja auta od ovog, na kraju ću vam reći koliko zapravo cijel auto i iskošto na kraju dana. Evo sad ću da upalim auto čisto da vidite kako izgleda komplet cijel interijer. Sad ćemo da se upali sama multimedija. Od opreme šta posjeduje ovaj auto posjeduje bukvalno full, znači full opremu, što neće mi se upaliti, evo ga, upalila se multimedija, ajmo da ne dobijemo copyright. Znači multimedija je na touchu, sad nešto zabada iz nekog razgleda dok učita flash, dobro. Evo, znači radi sve redom, mape naravno sve to funkcioniše tu kao što možete vidjeti. To je to.
vraćamo se na medium. Evo ovako. Znači, auto od opreme bukvalno posjeduje sve što je moglo da posjeduje generalno taj model, sem nekih stvari koje imamo u običnoj verziji, a nemamo ovde. Ovako, da počnemo od početka, auto ima panoramu, ili vam šiber, ili vam okrenite to kako god želite da kažete, recite, ali ono, skroz nebitna stvar. Eto, od opreme imamo šiber, imamo crno nebo, imamo Recaro sportska sedišta. Snimit ćemo ih posle tačnije malo i ono detaljnije da vidite kako su. Generalno su dosta udobna sedišta sa dosta jako dobrom, šta je zvučalo sad bukvalno, ne daj Bože nekom, gubim se maks, ali okej, ne zamerite. Sa dosta dobrom bočnom potporom, drže u krivini baš kako treba, a i nisu ono baš pretvrde da je nemoguće bukvalno ići na put sa autom. Šta još hoću da kažem? Da, imamo dvozonsku klimu, imamo parking senzore pozadi. Ovo dugme je prazno što je ovde, nemojte misliti da to nemamo od opreme, jer se generalno kod tog dugmeta nalazi automatsko parkiranje koje je inače zaduženo samo za modele koje imaju automatski menjač. Ne može da imate automatsko parkiranje sa verzijom sa ručnim menjačem, dok GT modeli dolaze samo sa ručnim menjačem i ne dolaze sa automatikom. Ajmo tako. Idemo dalje, volan, ovo je model pre facelifta, auto je doživeo i facelift od 2000, sad ću vam reći 15 ili 16. godine, nemojte me držati za reč, pa je taj facelift trajao do neke 2018. Posle 2018. već kreće treći model Kia, da, Ceed Pro Ceed, da, i fun fact da je ovo bukvalno zadnja verzija, zadnja varijanta Pro Ceeda sa troje vrata. Inače, od sledeće generacije Pro Ceed dolazi u verziji Shooting Brake, koji će vam staviti ovdje sliku kako izgleda, i bukvalno više ne postoji Pro Ceed sa troje vrata. Idemo na volan. Volan je pre facelifta, stavit ćemo vam sliku kako izgleda volan i posle facelifta. Generalno, posle facelifta mi je dosta lepši volan i jurim takav volan inače da stavim kod mene, tako da ako neko sazna, vidi negde da neko prodaje volan sa airbagom, znači ne bez airbaga, jer bez airbaga mogu da kupim trenutno, ali bukvalno šta će mi volan bez airbaga, ne mogu nigde airbag da nađem. Tako da, to je to što se volana tiče. Imamo sve ono, bukvalno ovde upravljanje muzikom, onda ovde imamo tempomat, pomeranje brzine, ono, povećanje, smanjivanje brzine, imamo glasovne komande u automobilu koje rade na engleskom i na nemačkom i još mislim par jezika ako se ne varam, ne rade na srpskom naravno. Idemo dalje, imamo grejače sedišta prednje, kao što vidite u 3 stepena. Mislim, to je normalno da rade u 3 stepena, rekli smo za multimediju, Piano Black je trim u celom autu. Daj mi kameramane, samo kameru da časkom pokažem, i imamo ovde, kao što možete vidjeti, digitalnu tablu, tačnije neku vrstu virtualnog kokpita. Evo, bukvalno kad kliknete GT dugme, može da bude ovaj klasični režim, a može da bude i bukvalno ovaj ovako, gdje vam prikazuje tu sa strane. Imate, evo, kad date gas, pokazujem s ove strane tork, koliko imate Nm obrtnog momenta raspoloživog u datom trenutku, a ovde prikazuje pritisak turba, na koliko, bukvalno koliki je pritisak u turbu u datom trenutku. Onda, šta imamo ovde od opreme? Ovde od opreme imamo grejanje volana, evo ga, radi. Od opreme takođe, ajde isfokusiraj, nemoj da si govno, sad isfokusiraj, ajde. Evo ga, imamo praćenje trake koje se tu negde pokazuje, da, evo ga gore. Praćenje trake bukvalno na autoputu, ako vas skrenete bez migavca, tačnije bez pokazivača pravca, automatski će auto krenuti da vam pišti, da u slučaju da se ne uspavate za volanom i tako to. Šta vam svetli ovo dole, znači ova sjelica nam je trenutno, nemojte mislite da je pokvareno nešto na autu, nije pokvareno ništa. To nam svetli jer trenutno na ovim felnama nemamo senzore za merenje pritiska u gumama, tako da jebi ga, auto ne može da prepozna koji je pritisak u gumama i onda samim tim, jel te, svetli lampa. Izvolite kamermane. Idemo dalje, šta imamo ovdje? Imamo klasikan naslon za ruku koji je unutra pun nekih govana i čega već pojma nemamo. Ovdje imamo dva cup holdera
Tu imamo ključ od još jednog auta, ali nećemo to, tome ćemo neki drugi put. Jel te, like. Ovdje imamo klasika, kasetu za gluposti, ovdje je servisna knjiga i sve ostala papirologija. Džepovi u vratima su sasvim ok veličine. Evo ovdje nećemo da damo reklamu, ali bukvalno sve staje, tako da nema što se toga tiče apsolutno nikakvih problema. Srednji retrovizor je sa funkcijom auto potamljivanja. Onda ajmo da pređemo na zadnju klupu, tačnije ne mora da prelazi kamerman, samo ću ja da pređem na brzinu. Opa! Inače na zadnjoj klupi imamo dosta smeća, kao što možete vidjeti, ali jebi ga, to je moj auto i to tako treba da bude. Jebi ga, sad sviđalo se to nekom ili ne, mene to stvarno ne zanima. Šalim se naravno, idemo dalje. Na zadnjoj klupi ima poprilično dosta mjesta, evo, kad oborimo sedište, znači ovo je bukvalno moj izvaljen položaj napred voženja, znači vozim ovako otprilike, tako da iza mene ima poprilično dosta mjesta, s obzirom da sam ja 1,75 m otprilike visok, tako da sam poprilično kompaktnih dimenzija i mogu da se smestim, nije nikakav problem, međutim mogu da se smeste i imam drugare koji su tipa visoki po 1,90 m, bez problema pozadi, ima dosta mjesta s obzirom da je troje vrata auto, generalno ima dosta mjesta od krova do glave. Ovdje pozadi imamo naravno 3, neće da se podigne, nema veze. 3 naslona za glavu jer auto je za 5 čoveka, međutim ja 5 čoveka ovdje vozim samo ako moram nekad, a maksimalno izbjegavam da to radim. I sasvim je za 4 je baš komfortno za put, već za 5 je onako, samo da prevezete tog 5 do negde i to je to u suštini. U zvučenju u autu je, mislim da njega potpisuje JBL ako se ne varam, tako da dosta se solidno čuje za te pare, vrate. Znaš, znate kako kažu, koliko para toliko muzike. Uvijek što nisam izvalio da imam ventilaciju. Daj mi kameru. Evo, imam ventilaciju pozadi, što u prošlom modelu nisam imao, nisam ni ovdje znao da ima jer nikad nisam seo ni pozadi. Ali to je u suštini to. Ako vas zanima, ajmo da vam pokažemo i gepek na brzinu, ali tamo je bukvalno deponija jedna. Jer svud mora da bude čisto, gdje ja sedim, gdje drugi sedim, iskreno boli patka kako će da bude. Evo, sad ću da preuzmem ja kontrolu nad kamerom, jevi ga kamerom propao, plaki, ali okej. Evo kolika ih je dimenzija gepek, ne znam, što ne umem da baratam gimbalom, ali okej. Ne znam iskreno koliko je litra, ako negdje vidim na netu napisat ću vam, ako ne, nema veze jer otprilike vidite koliko izgleda kutija patika kolika je. Evo vam jedan referentni laptop od 15,6 inča, pa sami zaključite koliko je to otprilike veliko kabasto ili. Naravno, auto mora da ide kao hitna, međutim znajući naše hitne pomoći u Srbiji, moj auto znači u principu i ne ide nešto baš jako brzo. Izvolite kamermane, sad ću vam, zaboravio sam da vam kažem, rađen je također izduv na autu, ima katalizator prednji, ima srednji lonac i jedino što je izbačeno od pozadi je zadnji lonac i stavljene su bukvalno Y pipe i odrađene su znači gole cevi do kraja. Sad ću vam malo dati gasa da čujete kako se čuje moj auto. Jel te, znaš kad kažu youtuberi moj auto, moj novi auto. Nadam se da vam se svidio zvuk i da vam se svidio auto. Ako vas nešto drugo još bude interesovalo u vezi ovog auta, pišite mi dole u komentarima i odgovorit ću vam naravno šta planiramo da radimo na autu. Znači felne smo promijenili, da spuštamo auto, da se razumemo nećemo. Znači to, jer poprilično je nizak, evo vidite, ovdje može da stanu znači tek 2 prsta. Znači što se tiče fitmenta, evo ga. Samo 1-2 prsta može da stanu. Kad sednu dvoje pozadi već počinje da kači nehumano, tako da bukvalno ćemo raditi samo na estetici auta u globalu.
ove Chrome lajsne idu, znači bukvalno Chrome delete, jer po meni je najveće skrnavljenje auta kad se stavi Chrome na auto, znači to je kriminal, znači kriminal, izbaciti Chrome iz auto industrije, da se napiše peticija, da se otvorima, potpišemo svi koliko treba, 2 milijarde ljudi i onda im se ukine, znači, amin. Idemo dalje. Šta ćemo tek da radimo? Stavljat ćemo verovatno lip spoiler napred od Maxtona, jer sam vidio da na netu ima Maxton lipovi. Stavit ćemo dodatke na pragovima, one takozvane suknjice što su, i pozadi nastavke na zadnjem braniku i ispod difuzora ona rebra što dolaze, ono, klasična rebra. I to bi u suštini bilo to. Farove nećemo da diramo jer farovi imaju adaptivni ksenon, tačnije kad skrećete, znači prati put, prati skretanje volana, tako da idu levo, desno, gore, dole. I u suštini je to. Ono, jedino zato što smo uradili su žute maglinke napred, ispod ovih kockiza, snimi maglinke. Evo ih, žute maglinke. Znači to mi je ono, bukvalno imam fetiš na žute maglinke. Odradit ćemo di-hrom i ovde i to bi u suštini bilo to, nećemo ništa više da diramo. Eventualno ćemo odraditi, što se tiče povećanja performansi, na tome ćemo malo više poraditi. Stavljat ćemo usis, stavljat ćemo izduv, stavljat ćemo mapu ću raditi kod mojih drugara u Bugarskoj, dok ću mapu sam da popnem i da stavim jer se bavim i time. Zapratite ovde profil i vidite neke radove koje smo radili. Radove koje smo radili, zanimljivo, lepo, znači skroz korektno zvuči, ali okej. I to bi u suštini bilo to, braćo. Nadam se da vam se svidio ovaj klip. Ako jeste, ostavite like, i ako nije, ostavite like, šerujte ga, ono, da izgrmimo, da se vratimo već jednom kvalitetnom snimanju i ono, da izgrmimo bukvalno, šta drugo da vam kažem. Nadam se da ste uživali, ako jeste, znate šta da radite, ako niste, također znate šta da radite, a do sljedećeg videa veliki pozdrav, čao!